Beshunche ke ditaba tša leleme la Sepedi tša SABC Twi go tšwa ka Auckland Park, Johannesburg. Dihlogo tša tšona ke tše. Mopresidente Cyril Ramaphosa o ganne ditatofatšo tša gore mafula ao a fetilego ka maphelo a batho ba go feta 70 ka Mthatha provinceng ya Eastern Cape a ka ba bakilwe ke go bulwa ga dikgorwana tša letamo. Ga bjale palo ya mahu e eme go 70 gomme go letetše gore e ka hlatloga. The reason he's filing the charges is because his dignity has been impaired. Hlogo ya college ya Bergview ka Matatiele provinceng ya Eastern Cape eo a ile go latofatšwa ka go kata morutwana wa mengwaga e šupa o išang kgorontsheko boradipolotiki bao ba ile go ba molatofatša phokong ye. Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat. Go letetše gore lekgotla la tšhireletšo la ditšhabakopano le bitše kopano ya tšhoganetšo bošegong bja lehono morago ga ditlhaselo tša lefaufau tša Iseraele go baetapele ba Tehran ka lefelong la nuclear. Bešo Nthobela ke lebeseng ka dimeng gomme ke tla thušana le warra o ka Stan Letlalo bjalo ka mofetoledi wa polelo ya diatla ditabeng tša lehono. Mopresidente Cyril Ramaphosa o ganne ditatofatšo tša gore mafula ao a fetilego ka maphelo a batho ba go feta 70 ka Mthatha provinceng ya Eastern Cape a ka ba bakilwe ke go bulwa ga dikgorwana tša letamo. Ramaphosa o ba etetše mafelo ao a amilwego go lekola tshenyo. Ba malapa ba tšwa sehlabelo ba mafula ao ba hlwele ba hlatha ditopo tša magagabo bona ka laboratoring ya mmušo ya ditirelo tša forensiki. Bahlankedi ba begile gore palo ya mahu e go 78 gomme ba letetše gore palo yeo e ka hlatloga. Meseng ya lehono go hweditšwe ditopo tše pedi ka lefelong leo. Go hlaotšwe ditopo tše 21 bošegong bja maabane. Tshepedišo e sa tšwetšwa pele le ga bjale. A mangwe a malapa a sa letetše ka kgakanego go hwetša meloko le metswalle ya bona. Go le bjalo ga go tsejwe palo ya batho bao ba sa timeletšego. Ba malapa ba ipiletša go mmušo go thušwa ka dipeakano tša poloko. Ndikhangela abantu abayi-5 kubuhlungu kakhulu kum andikafumani nomnye. Mna ndilahlekelwe ngubrother wam ndiwu-identifyile umzimba izolo kwimizimba imininzi elapha ndawufumana qha ke ngoku iproblem inye kukubana indlela yongcwatywa ayikho kakuhle. Andinayo indlu ehambileyo ngumntana into endilahlekeleyo nabanye abalahlekileyo babomeza bam abangakabonakala abantwana babo. So ndithi ke ngurhulumente ndiyacela uba makasingcwabe. Mopresidente Cyril Ramaphosa o hlwela etetše ka ditokologong tšeo di amegilego. O be a farafarilwe ke tona ya pušo tirišano le merero ya magoši Velenkosini Tlhabisa e išita le tonakgolo ya province Oscar Mabuyane. This is a catastrophic disaster for us, which is caused by climate change. Ngoba siqhelanga lento ukuthi there must be floods during winter. We're doing everything in our power. We've got to record these people. We're bringing in all government services on the wheels, or home affairs, so that those who have lost their IDs can get their IDs back. Birth certificate, you can see also kids here. Some kids, young people might have lost their certificates. So all those issues must actually be restored. Because there's no water and there's no electricity, people from their homes are coming to the halls to eat. We don't turn anybody away. Palo ya batho bao ba lobilego maphelo a bona e tlhatlogetše go 70 mola ba ditirelo tša tlhakodišo ba sa nyakana le bao ba sa timeletšego mafuleng a. Gomme bjalo ka mehla re botšišitše gore na o bona e le eng seo mmušo o swanetšego go se dira go thibela masetlapelo ao a hlolwago ke tlhago le go šireletša maphelo a badudi ka ge palo ya mahu e tlhatlogetšwe ao a hlotšego ke mafula ka Eastern Cape e tšwela pele go namelela. Maikutlo a lena ke ao ka mokgwa wa WhatsApp. Seo se ka thibela ke batho bona ba ka tšhelete ge mmušo o ba kgalemela re ba tlogole go ja ditene kapa tšona ditsafa e le gore ge pula ena meetse a emafa goba ge pula ena meetse a feta fawe. Nna ke bona mmušo o ka tšea sephetho se se ka one wa o šodiša batho ba bo mo nageng ewe go se ntho e dira ngwaga ka ngwaga ntle le ka mokgwa wa one ntho e ka go ka tšwelang pele ka one.
mmušo o tla ba fa madulo a nakwane sentsene ba sa ba nyakela mo ba ka nnang mo bona mare re le batho le rena nke re beng le tsebe ba re botsa gore le seke la aha mo so go kotsi nke re utlweleng re seke re no aha nna ke bona ke mhlomongwe mmušo o tshwanetse go netefatsa gore mafelo ao metsi a emang go ona ba tshwanetse gore ba netefatse gore ba dira maporogo ba mhlomongwe ma-bridge a ile gore go ke a maemo a godimo ka lebaka la gore ge metsi a eme mafelong a mokhutso mo jalo a palela ko ka feta bele go na le maporogo ba mhlomongwe di-bridge e le gore ke tša maemo a godimo metsi a tla kgona go feta re leboga maikutlo a lena hle go mere le go potso ra se maikutlo a rena ebile a manefelo le lekgotla kgašo re gatela pele ba bangwe ba badudi ka Bloemfontein ba ipileditše gore molatofatšo wa molatong wa go thupša le go tšhabišwa ka dikgoka ga kamogelo ba kudi wa mengwaga e 19 gore a se lokollwe ka peile lephodisa leo la mengwaga e 42 le hloleletšoletše pele ga kgorotsheko ya magistrata wa Bloemfontein ka maiteko a go dira kgopelo ya peile babegaditaba ga senka ba dumelelwa go tšea diswantšho tša molatofatšwa ka ge tshepedišo ya go hlatha molatofatšwa yo e se ya tšwa e phethwa ho kwetelwa ha kamogelo baokudi ho sile lelapa labo le baahi ba tsielehile ditlaleo di kuma ha kwetetswe ke banna ba babedi ba neng ba iphapantse jwalo ka maponesa nakong ya ho gutla ha hae sekolong bekeng e fetileng ka ntle ka mane re a dumela hore mohlankana ena dilemo tse 19 o ntlong ya motho o mo batho ba mmonang o mo hona le ditsebe tse mutlwang mme sena se re fa nako ya hore re etse boipiletso ho batho bana hore fanang ka lesedinyana leo le tsebe hore thusa ho ya pele Magistrata Phumeza Mqilongo o entse tlhokomediso ya hore a keke a busetsa morao nyewe ena le ha mohato wa ho supa ba amehang nyeweng ena o soka o phethelwa ha ditaba di sa le mothating ona baahi ba ipileditse ho sepolesa ho busetsa kamogelo lapeng labo a bolokehile re mona ka sepheo se le seng hore kamogelo ha khutlisetswe hae ho sena dipehelo a bolokehile a sa utlwisa bohloko letho o ka re Bloemfontein nakong ya jwale ha e sa le Bloemfontein yane e neng e le safe jwalo ka pele hona jwale Bloemfontein o ka re ke le hala mashodu ene ha holo dipolao tse tletseng Bloemfontein di etsa hore re tshabe le ho hudisetsa bana ba rona plekeng e tshwanang le kopo ya beile ya moqosuwa e buseditswe morao fihla ka la 24 Phupjane Thabiso Gadebe ditaba tsa SABC Bloemfontein Karolo ya mathomo ya sehlopha sa mashole ya Afrika Borwa e sa tšwa go goroga ka Pretoria. Sehlopha se se gorogile ka morago ga gore kgato ya pele ya go tlošwa ga mashole a magolo 249 a lebothola sešole sa Afrika Borwa go tšwa ka DRC e diegišwe ka lebaka la mathata a setegeniki le dipeakanyo tša dinamelwa. Tona ya sešole le bomahlwadi bona ba ntwa ya tokologo Angie Motshekga o boletše gore SADC bjalo ka setheo seo se ikemego go šetšanya le dipeakanyo tša dinamelwa e ile ya fetola mohuta wa sefofane seo se bego se ya go šomišwa ke mashole ao. Maloko a SANDF a be a rometšwe ka nageng ya DRC bjalo ka lesolo la go hlola khutšo la SADC go teele naga ya Malawi le ya Tanzania. Re sa buša re le amogela hlogo ya college ya Bergview ka Matatiele ka Eastern Cape yo a ile go latofatšwa ka go kata morutwana wa mengwaga e šupa o lesolong la go tšea magato a semolao kgatlhanong le boradipolotiki bao ba ile go ba molatofatša ka diphišamare tšeo. Jacob Peters yo a thekgwago ke lekala la private la botšhotšhisi la AfriForum o nyaka gore moetapele wa EFF Julius Malema mongwaledi kakaretšo wa ANC Fikile Mbalula le molekgotlapetiši wa thuto ka Eastern Cape Fundile Gade ba rwešwe maikarabelo go ditshwaetšo tšeo ba di dirile go phatlalatša malebana le taba yeo. Well, the reason he's filing the charges is because his dignity has been impaired. We've had these individuals refer to Mr. Peterson directly as a rapist. We're not even going as far as allege this or allege that. He was referred to as a child raper. He was labelled as a pedophile. This is a teacher
who his career is in the care of children. And he's being accused of one of the most heinous crimes. And understandably, South Africa has got a rape crisis. We've got a child abuse crisis. And falsely being accused of having committed this crime against a child is devastating. So it's on that basis that these charges are going to be pursued. It's life-changing. All aspects of my life has been affected. My professional career, personal life, physical, emotional. Yeah, it's just affected everything. Family life, your whole existence. Re sa lefao ANC ga nne go tšweletša maikutlo a yona ka taba ye mo lekontoro ya molekgotlapetiši wa thuto ka Eastern Cape Fundile Kade e laeditše gore ga se ešo ya tsebišwa ka taba ye gomme e tla swaela ge e tsebišitšwe go sa le bjalo EFF yona ga se ya hwetšagala go ntšha maikutlo go tabeng ye. Bookelo bja Tshilidzini ka Thohoyandou provinseng ya Limpopo bo maemong a wa nyamišwago ka ge bona le ditirelo tša godimo tša go se šetše ga tša kalafo ka provinseng. Seo se tšweleditšwe ke Khomišene ya Ditokelo tša Botho morago ga go lekola ditirelo ka ditheong tše mmalwa tša mmušo. Khomišene e etetše gape kgorotsheko ya Mankweng le ditheo tše dingwe morago ga dingongorego ka badudi. Ka morago ga dingongorego tše diketekete tša maloko a setšhaba mabapi le tlhokomelo tša maphelo yeo e fokolago bookelong bja Tshilidzini ka ntlenyana ga Thohoyandou ba Khomišene ya Ditokelo tša Botho ba ile ba etela bookelo ka maikemišetšo a go humana nnete. Go ya ka diphihlelo tša Khomišene ya bookelo bja Tshilidzini bo na le phokolo ya taolo ya difaele tša balwetši e le go seo se baka gore balwetši ba feletše ba humane thušo ka morago ga go leta diiri tše 45. Ba Khomišene ya Ditokelo tša Botho ba re ba tla bea seemo sa bookelo leihlo go fitlhela mathata a rarollwa. We cannot have systematic issues that are persistent which result in high cases of medical negligence where the lives of ordinary South Africans are disrupted and lost. Ba Khomišene ba naganišiša gape go iša mebasepala kgorontsheko ka lebaka la go palela ko go lokiša mananegopara a kelela-tšhila le go abela badudi metsi. Molaodi wa Khomišene Victor Mavidula o re ba šetše ba ile ba iša masepala wa Mogolakwena kgorontsheko mo le ka go le lengwe ba file masepala wa Selete sa Vembe nako ya mafelo go kaonafatša ditirelo tša setšhaba. So we are going to take them to court. It's better to have a judgment. When there's a judgment, we know that if you don't comply with the judgment, we all know that the next thing that will be done is you will then be in contempt of court. Badudi go tšwa masepaleng wa Mogalakwena le bona ke sebaka bjalo ba itemogela kelela-tšhila. Ka masepaleng wa Selete sa Vembe diprojeke tše mmalwa tša meetse tšeo di balelago dimilione tša diranta le ga bjala ga di a fetšwa mo la mašeleng ao a beetšego tšona a šetše a sentšwe. Ge bosenyi bo le gare bo thušetša maphelo le seemo sa ikonomi ya naga bahlankedi ba ditirelo tša sephodisa sa Afrika Borwa ba tsebišitše maano a maleba le go matlafatša go godiša boitshepo bja maphodisa twantšhong ya bosenyi ba kere twantšhong ya pharela ye. Bahlankedi ba boletše se nakong ya kopano ya sehlophatšhomo sa tlhapetšo ka Pretoria moo ba rego ba ya go oketša palo ya maphodisa ge e šita le go fa maphodisa diputseletšo tša maleba le go ba hlatloša maemong a mošomo godimo ga ditekanyetšo tša ngwaga wa ditšhelete wa 2025 le 2026. In the next couple of months or so is to develop a new system of promotion within police, vertically and horizontally, so that that system becomes a kind of an incentive to recognize dedication and service on the side of police officers. For us to sustain the downward trajectory on the decrease of reported crimes, management must also do its part in order to improve the lives of our members by ensuring that they have the right tools equipped to do the job, they are remunerated accordingly. Ditshenyagalelo tša poledišano ya setšhaba yeo e tsebagaditšwego ke mopresidente Cyril Ramaphosa mathomong a beke ye e akanyeditšwe go ba
e akanyeditše go ba yeo e ka bago diranta tše dimilione tše magološupa seo se tiišeditšwe ke sehlopa-tšhomo sa go lokišetša poledišano ye ya setšhaba seo se bopilwego ka metheo ya bosetšhaba baemedi ba mopresidente ga mmogo le Netlac ka Rosebank Johannesburg lehono. Pejana mo bekeng ye mopresidente Ramaphosa o boletše ge go tla swara dipoledišano tša setšhaba go rarela le naga tšeo di tla go latela morago go atla kopano ya setšhaba ka la 15 Agostosi. We have received a draft budget from the preparatory task team. What we could say firstly is that democracy is not cheap. Building a nation is very costly. And that's why the next thing we're going to do, emerging from this work, we're going to go to the Inter-Ministerial Committee where we present the draft budget. And then we workshop that budget. And just to give you a sense, I mean, just to pull the provinces, the municipalities, you're looking probably estimation of more than 700 million. Re sa buša re le amogela mongwaledi pharapare wa ditšhabakopano wa United Nations Antonio Guterres o galemile ka bogale ditlhaselo tša Israele ka Iran o ipileditše go dinaga ka moka tšeo e lego ditho go emiša ka ditiragalo tša ditlhaselo. Polelong ya gagwe Guterres o lemošitše kgatlhanong le koketšego le ge e le efe goba efe ya ntwa ya tša bohlabani ka Middle East. Batseta ba re lekgotla la tšhireletšo la mokgatlo wa ditšhabakopano le rulagantše go kopana ka Labohlano go ahlahla seemo ka morago ga ditlhaselo. Israele e tsebišitše gore e tswalela dintlo tša yona tša botseta go ralala le lefase e dirile boipiletšo go badudi ba yona go dula ba ntšhitše mahlo dinameng le go efoga go laetša maswao a majuta le Israele phatlalatša. Go sa le bjalo mopresidente wa Amerika Donald Trump o re Iran e swanetše ke go fihlelela kwano le Amerika pele ga ge go ka ba le mathata. Mmušo wa Israele o re o letetše gore Trump a sware ditherišano le tonakgolo Benjamin Netanyahu ka Labohlano. Mokgatlo wa batšweletši ba nama ye khubedu ka Northern Cape o rona le tshepo ya gore mokete wa nama o tla godiša le go tumiša lefelo la go tšweletša nama ya nku ka Karoo. Nama ya nku yeo e tšweletšwago ka Karoo e na le tatso yeo e kgethegilego mo e beilwego le maemong a godimo meparakeng ya nama ngwageng wa 2023 e fela industry yeo ga sešo e bone bohlokwa bja go bewa maemong a godimo ga nama yeo. La maleba mo barati ba nama le batšweletši ba yona ba ka kopana go gona. Industry ya nama ye khubedu e lebagane ke ditlhotlo tše malwa go balakiletšo ya dithomelontle go ya China ka lebaka la bolwetši bja tlhako le molomo. Barulaganyi ba moletlo woo ba na le kholofelo ya gore meketeko yeo e tlago e tla ba kgontšha go romela ditšweletšwa tša bona dinageng tše kantle gore dinaga tše dingwe di kgone go ipsina ka tatso ya nama ya nku go tšwa ka Karoo. Bjale a re boneng ka boripana gore mebaraka ya dišere bjale emiwang ge JSE e tswalela pejana e reng ya bohlano. Mebaraka ka moka e fokotše le ranta ge bapetšwa le ditšhelete tša dinaga tše dingwe tše kgolo. Tšhupiane ya theko ya dišere ka kakaretšo JSE le yona e hlwele le fase. Theko ya dirashwa e fokotše ntle fela le ya platinum. Gešo ditaba tša rena di felela mo gopelang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go marangrang a dikgokagano bjalo ka Facebook, X le WhatsApp fa o le ka kgatha go tema gomme ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lefa tšona go sasa ka di a boselela mo go SABC 2 le go SABC le gae ga bjale go latela kakanyo ya maemo a boso ga botse.